obia Kumasi aya no penentem express car be a friend 2PM express I would say ma say sia obo asa utonko na ubehuna ujina Kumasi Santa Santa what do I could do asumbe mu bokowa ohun emma senti sa car no enkrofo ko second enkrofo epene for pa na we na Kumasi kwan so eye R0bbers ataki sa car ya utie enchiremu eba na driver ne koma wobo nyina ne se eye Nigeria ni abemu etika ni ma kasa woka nyina wo yente eye Nigeria kasa na no woka even R0bbers ni be attack car no boy ni nye bibia se wo shuro anaso wonye ni ye bia se bibi ba beto mo no de ne call na wo yente na che se wo ma bon suspect nti nipa ba kun a phone no nipa ba kun ebo eye Nigeria ni abrante ni phone no for because omo born suspect say one no wo frefre eye R0bbers for no say won be di omunya R0bbers for be to share eye kai so di mo for sana ma me abrewa ba ko no de wo mo hwehwe sika wono ho ne niema mu nyina mo anya sika yi na mo di tuo ehwe ni tima sabre wono de woda yaresabia agi arahwe na enuanom kai for no de wo mo sika ne wo phone so ne wo niema nyina aposifo bai na woma gine nyina edwane ko yenko Kumasi kwan so enkohwe ne ekoso ewo car no emra sesia na o drive 2M express car on Wednesday and at 11:38 p.m. Bachemia eti video yewi obi na twa ye wo car nim anase na mo cameras e wo mo kan mo twa 87.9 Kumasi. Oh ye wo we ye fence your track wo car num. Okay. Nti bibia be koso waka no mu bia no say wo driver no ba na say bia wanka no kra the management ombe bi camera na ahwe say dia wo kana na say dia si ye no no kra na say nya no kra. Wow. Nti no de ho no nti mi bai na me kan na so omo so omo ebi no mo hwe say dia me ka no no kra na say nya no kra. Now a day in the sea na edaben na Wednesday adebechi yawada enrechi last week Wednesday 87.9 adebechi yawada okay na ade ni sie dey de sie nyina ne se on se mi lodu o Kumasi ekọ Accra me ko na la wo ntimi sansa machi sada na nti ye banana eni mini DP car ba ku bi atro kire keys mini na na ba on se na dia asanti no obi an rashi so okoba bia eti ye ba no no show Tvgh se o paki wo we fence ya asankare ala media mi san ho koe ti mi pa on kef na upa ye friends ya akidie pa akidie omu esiye ho uko enim kaka on se kef bi wo ho ubu kef na your friends are jasu 3 lane no jasu 3 lane na ewo ho eti me ko na me hu sprinter no ala me si we ade asanti anya de a me san ho ti me kwa me hu se e no waso ni brake light na so na edum ti prekupa me hu se na car na gina ana me so me ba ya hu se nti o so ko hete no ne tokura aha ana ni jira tibiti ade mitia se etuo Akuma FM 87.9 ya na si ntina se cruise be free enro no mu omu kitetuo okay no ma rashi sprinter no eto mu rashi sprinter na ana the other group no so no mu ba me so wow me see there be eto one na me here fast na me change reverse eti mi change reverse na me kono still no mo ba eti na masa ma nyewe ma nye fast kakra nka se bia me ko fast kakra na de besi no eti mi koya na Akuma FM 87.9 Kumasi eti mi koya ko si se ase dia afi mini omuntem no atwe eti ase se ye bufu se den yo na omu start se omu fire car no omo fanti wo hwe mi risk na nim kra na wo se etuo abeba kra agugu we nanim wow mi ko reverse ko si se mi ni omu tem twi wie na mi dane mi hu
me dane me wono na me kwa akogina asankare nti na che se o basis na ba no be gina kwan no mu gina basis no gina o mu nyina ansana 87.9 na che se o manya anko shia sa akonvo your friends akonfo no nti police fo ni do de na che sa akonfo ne ko oh yombe ya omo ya ko ekokra etino ma spinta na me di na chi na omo robo no ekire na yemikotu no odwa so masa o ya je obi a huska passenger bi o tika nu bia ma me abrewa bi o tika nu ma onu anye ska amo mu no mu di tu nu bo ni tim Muta akuma 87.9 adan pa nyame enti mo report to case ni ma adwa so police. Oh, but say no na ase mamba ku bi tika mika nu ase ono no onim dwaso commander no se den a okay no o frefre okay nti be 30 minutes to 45 minutes no na police for no iti na se dwaso for no e di kumase for no by na asankare for no so e di yen so eko ya ku si dwaso ho na obi a pa ni be bi fine. Hey, enti chasa sprinter ne de 87.9 Kumasi. Wo mo sign sprinter bus ne de emu nipa ni nyina nso ye wia obi age obi anema. Ye obia enti na se mamba ku da ono timoso oko se takwa wo se infa enti se na osi suni we na mi yi mi sika 50 cedis ana me de man se onfanye we eti asomu omo maka no na se bi obi betimi so betimi anyamo bi dia ye we a nti sa na ye di boaboa kakaka obi atimi eye we ba omu force ni we eti omu force ni then nyina de omu ji obi a. Now watch this in the video nko for 3 bi nam ekwan so a omo run towards omo ye henfo. Oh akonfo no. Oh, okay. Wow. Onse omunam asa omu ba me so. Ai. Akonfo no. Omu no onse omu kita touch. Touch no omu dia chichiri etuo na no. Na omu tu no. Enti omu tutuo no wura mo ka ni mu anase den. Omu tutuo no nti me ka no kwa hu a wo se ya pese asa me ni omu ntem awa you know mututu before say bullet never land them say na ajo enti na ball we screen nanim anka nya sa dia aka we mu ankasa abeye dia say ye enti mu free Kumasi na ekọ Accra there be mi free Accra na ekọ Kumasi. Oh, okay enti no mo nso ehia mo anase na no mo so mu tia ye enti o reverse call wachi me di reverse sa so obo hu ho na me di reverse sa ko esiye ho na me ko dane me ho di reverse the quality me be gina the middle of the road and me ko because me case me ko side adiasa me hu enti me be gina kwani fifi mark lane no on road mark no yeah I feel that road mark na I say me di adwuma the road mark Ařm R0bbers na eba no. That means a sprinter driver need the one who okoko wura mu na chese omo sarande no. So there odu ona odu ya em so ono odi mani. Yeah. Ono no odi mani nti no ye fe say ono se na de ni si ye na omo pie ba ye na nti ono wantimi anya sa akukudo na nkasa bia okọ na chi ana so oyewe. Nti mi tell omo ba me suna na me sit down. I have to protect the passengers first. Enti omu robe no mumu dwane ye no a mu free ho no ene at the time a police for no call ya na akronfo no ekọ no lasted for about how many minutes? Nyamien nukranim and the means me enye we back tama ade ni si enu ni tama police for ni di buy ni die masa no mo wi die so mo ye me da se me be so mo twen Accra